njani asiphathe yangisho zalwana bela khumbula ivesi lamahubo chapter 2 mangaphosisi uthi abezizwe bayahlangana the nations the new world order iyahlangana bathi asimfuni lo muntu asisusi ijoka lakhe kithi izinto ezikhulunywa ngebandla abantu basishumela nje uma ngase ingene kuma social networks uzobeza abanye bethi they are preaching more man, they want to build their own empires. Abanye bakusho ngoba benendaba nabantu kodwa bakusho ngoba bezonda the king of this kingdom esishumayela naye. Bayahlangana ukuba babike ukuthi lo muntu asimfuni kodwa manje lo muntu ongafunwa uhambile uJesu manje akekho phakathi kwethu kodwa ukhona phakathi kwethu njengoba eshilo ukuthi angiyumshiya nokho usishiye lezinto naye ayisebenza usishiye namathuluzi uJesu ayisebenza usishiye nomoya ingcwele elithi iBhayibheli naye wayegcotshwe ngawo umoya ingcwele nangamandla ngisho angithi nebandla kuthiwa bonke abamamukelayo wabanikeza kube sekuthiwa bonke abamukela uJesu banomoya kabani kaNkulunkulu ngoba ukuhlala phakathi usinikeze amathuluzi uJesu ayinawo manje wayinama challenges uJesu mfundisi wami wayekaba ne challenge uJesu noma wayefuna ukudisplay uNkulunkulu bakhe kodwa angazi ukuthi wayekuphi uJudas Iscariot nemali ngesikhathi uJesu ufuna ukuthi akanikele akhokhe intela kodwa intela yakhe yavela somewhere noma ebalekile mhlawumbe bekuyena bekumele anikeze umfundisi something ukuthi akwazi ukuthi to sustain but uNkulunkulu wayiveza indlela but iphoso lami lisethenini njengoba uJesu ehambe kwanengcina umpostoli Paul uthi ngimfuze uJesu nangani nangenhlupheko sizoba nenkinga yokuthi umuntu ayeke ukwenza izinto ezi-right ebandleni ngenxa yama-sufferings kanti uJesu akayekanga ukuthenga noma ithi khona ama-persecutions this man wayesemsebenzini akabangana ndaba ukuthi ubetray ubani akabangana ndaba ukuthi ubani omdinaya because usemsebenzini awuzweni mesesibabona ukuthi wamdinaya wakathatha uPeter lithi iBhayibheli uJesu wampheka kwafika kuPeter ukuthi sengiyenzile lokho uthi uJesu ke lapha sibabalani bengabiza nengilosi ukwazi izinkhululo why Jesu ngasibizi ingilosi zikhulula uhambe uyaphindisela kaPeter kodwa kunalokho umusuvukile uthi kubona mabahambe bayindaweni yokuhlangana eGalile because he understood imission yakhe ukuthi ubaba usezulwini umthembele baba he has to toil for us seven zingana lezakhe inhlupheko usesensimeni zingana lezakhe ikweletu zavula ubaba Jehova bakhona abanye abantu abanenkinga zenhlupheko obona ukuthi ama-persecutions yesitha ushayisa ngemoto vele kwenzeka izinto nje ushonelwe ngapha nangapha imali obuthi uyiprojectela ukwenza ukuthi nokuthi ubona ukuthi isitha siyahlakaza kodwa kukhona amanye ama-persecution esizifake kuwona engawona ama-persecution. It was your choice to choose iCrash yengane yakho. It was your choice moyishiya lela iduzana abazoyithatha uyishiye kuseni bese uyothatha leya eka 1000 ezohambisa malungu bese kuthi kuphela kwenyanga
njengoba uhola 10,000 makufuna ukuthi ulethe 1,000 uthi hey ngamkhokhela imali engane yami ihamba kanjani i-choice yakho kwesinye isikhathi i-competition ekhona ebandleni i-competition ekhona ekuhlaleni ukuthi izothiwani nje yami ingane kodwa iphakethe lakho uyalazi ukuthi uNkulunkulu kubeke la ilithi iBhayibheli uJesu wazi thobo wazi ngoba sikufeni bese lithi ngenxa yalokho ukuthi uzithobile waba phansi then uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama kumele bazalwane sizithobe ngale ndlela ukuthi uNkulunkulu kube uyena osezulwini obona ukusifanele ukuthi asinikeze igama elingaphezulu kwamagama wonke babizwa laba angisazuyifunda indaba kodwa babizwa kwathiwa bezo account ngomina ababatholile bafika omunye wathi hayi mina lo mina ngave ngawugcina nje kodwa abanye bathi hayi umina wemi usebenzile asikhulumeni bafowethu bangakho abantu uma abubizele kushumayeleni ngaphandle ukuthi kuze kube umfundisi order sambeni sokwenza open air mhlawumbe abanye bayathanda ukuthi bese befika open air bavangele kube kuhlungu omunye uthi anginikezelwanga mina ithuba kwe-open air uba ngiqaqadule nje uma uwedwa uyakwenza yini uma ngempela uphathiswe kona ngoba uzobuzwa ngalokho ukuphathisile sometimes sabasha ngama-90s sasiliyeka ipulpit uthathe uhambe uyothenga i-microphone noma i-megaphone kube ngasuthi uhlala ngiyakhumbula eminyakeni eminingi uthi musabhasini mhlawumbe uyakuba edolobheni uzwakala futhi wasani sihambe siyazulwini siyabona amanxeba esandleni sakhe ocelayo uyaphiwa wafunayo uyafumana kujika lo bus driver abheka ukuthi kwenzakalayo akukho mfundisi akuthumile uzikubukela kona ngoba wakuphiwe emazulwini and we are yielding to do what you are given. Abanye bose usitose baqala ukuthiwa mabathandazi kanti uyazi ukuthi inkonzo yakho yokuthandaza uzobuzwa ngokuthi lokho ukuphathisiwe ukwenze nje kunabakhona laba kumele ukuthi ngabe akuyena umfundisi wambenqenqa ebuza kulabo sebehambile bashiba nje ukuthi mfowethu usakulima zangana babizela bona lokho nje ukuba kulemba wothi bona senza ama-group wethu umkhonkotelo singabafundisi ngoba akekho savela ayekho sishuwathi siphumile emalini kodwa konke ayiwe sishuwathi londa kahle sonjalo uPaul Paul uthi londa kahle lokho kubekwe yini bekwe kuwe uyisayilo le kanje le enikezwe wena yazi kunabantu abanamahloni bezonikela ngo-10 rand ekungafanelanga ukuthi abe namahloni ngoba uma wena unikezwe 10 rand bayeke labatsha kodulayo abeza no-500 rand wazi uzobeka u-10 rand owazi ukuthi enhlizweni yakho musubheka i-competition uze ugcine uzinyeza uhlala phansi ungasakwazi ukwenza izinto ezithize kanti amandla akho uNkulunkulu uthembe ngawo la yazi mfundisi-ke mina ngike ngiphiwe nje ngoba kusele ibandla lisesincane uphiwe nje umuntu 50 rand uzwe kumnandi uzwe futhi nawe lo 50 rand uphuma enhlizweni kokunye umuntu akuphi 1000 rand kodwa uzwe ukuthi
iningi kufanele ukuthi ngabe ngiyajabula kodwa angazi. Ngoba kungenzeka ukunikeza 8,000 rand bethu ukunikeza 10,000. Kodwa uma bezowubeka la mkhulu lo ungathi noma egida eshaye kwenza ubani isibongo sakho mfowethu. Unyawo isibongo no hayi ukuthi uyena unyawo lokho. Manje uma eshaya unyawo eshaya kodwa ngezandla. Hallelujah. Amen. Eshaya begida lo egida zajakadule iphethe kanje 1,000 rand lakhe. Ube soba namahloni wena ukukhipha wakho 10 rand. Because ubheka uyakhathanisa. Kanti izulu lishayela izandla. Ngoba isho mhlawumbe uphethe 20 rand u10 rand washiya 10 rand. Kodwa lo bebizwe ongaphezulu kwakho. What decide ukunikeza lo? Be yourself. Ake siyeke nobungani nasebandleni ukuthi izinto sizenze ngobungani. Uyaqala ukuphila yakhe impilo. Usaphila impilo emzothi beniphuma la esondweni omunye athi ubonile kodwa. Ubonile kodwa unikeze nje inkonzo yokuthi biza umnikelo wabe sethatha isikhathi sakhe so. I-message kodwa uyizwile usiyaka indaba yesikhathi but i-message uyizwile. Asikubone ukuthi uthatha isikhathi eside ngokuresponda to the message. Sithembekile bafowethu. Bakhona nabantu abangaba neqiniso nje la. Abangaba neqiniso nje. Athi uNkulunkulu angithembekanga kuloko okuphathise khona. Ngisho umuntu ozoba neqiniso enhlizweni yakhe, hayi kwenzela umunye umuntu. Ozothi kusukela namhlanje ngosizo lwakho ngoba abafowethu angesikwazi ukwenza thina. Yangizwa ungayithatha i-decision kodwa ukhona ingabe iBhayibheli ithi isihlahla ngeke sithele ngokwakho noma uyathanda wena angeke kodwa ngokuhlala ngokucela uthi uJesu angaze abafundi bakhe ukuthi base bekhuluma naye kaningi kangakanani uthi yasingihamba ngebaba kodwa ngicela lutho. Kanti uyana futhi bayishilo wathi ningakaphimiseli sekuyaziwe ekhaya ukuthi nithi ngani. Kodwa banika responsibility thelana. Mina ngihlezila ngibona indawo enkulu nje mina auditorium la eyakhiwe eqedile. Hallelujah. Ukhona abanye sebe deep equality because of this luring spirit, enticing spirit. You deserve this nice car. You deserve this calling and zakho. You deserve lokho. Manje omnye akusathandazeki nokuthandazeka ngencane equality. Akusathandazeki kwakuyena. uNkulunkulu ungakusiza. Asisho ukuthi yeka iquality zakho savula wena. Kodwa asiye uNkulunkulu sizocela. Ngizothi Nkosi sekubambekile. Kodwa ngisize. Mhlawumbe ukhona izwile le message. Wabona ukuthi khona akudingayo. Mhlawumbe khona uthi